Отправляйте деньги своим родным и близким в Узбекистан через приложение Desivolin на карты Узкарт без комиссии. Zanak! Zanak! Давай, Дадаш! Дебё. Bo'lmas shuda omdida? Mamba go'sht. Mo, pesh az to'ymo, dadot sekftigi bu. Mas shuda nabiyo. Mas shuda men omdiga namaytam doktorimga gufta. Ma'mum gapoy dadot ba nazlo alkashdan, famdiya? Aybi dadoting. Bu dadot sekftigi bu? Jizga gufta gibda. Amun, yak diram pul yofta nametona guftigi budmi? Ha. Ana en pula benzanak. Ana pula didozimi? Dollar qabina. Nazlo dadot ma'mi pul ko. Famdiya? Ha naqs kadib. Bu dadot sekftigi medoniya? Bu jizga gufta gibda. Amun bahçe yegon bort ve padarkı nemetona guftigi budmi? Ha. Magazindoyi местные ister. A Moskva amonat kargo zakaskadan baroy tu padarka vardı do. Hamdiya a Moskva meshkana nagalton bu. Na çiziyorlar. Sonra ne isto. Bu da dot sevftigi bu. Bu jizga gufta gibda. Amin şu dige doktora ki mega guftigi budmi? Ha? Nazlo onun dedot mayroz yakti doktora yofte shino shuda. Famdiya? Hammash aybi dedot nazlo gapoy dedot mayin kore dedot. Bas to'xtab to'qshut famdida men biraman xonama. Men o'zi xudash. Bu dedot sekftigi bud gömmi? Jizga gufta gibda. Zeneşe mezdigi bahçe doktora nemet yaptigi bud. Haqsiga nabda? Man точно shundagi guftagi bilan estarbiyo. Guftaga nabda? Kun nazlo dedot estarbiyotu. Транспортная компания Амонат Карго доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Амонат Логистикс.